ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯞꯇꯨꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ. ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯒꯨꯅꯥꯠꯅꯦ, ꯁꯤꯅ B&Oꯒꯤꯅꯦ. ꯌꯦꯡꯁꯤ. Hello, welcome back everyone. I Hiramani Maibam, mayam welcome tawjari. Chakauba dagi Diwali gi matungda haitare. So ngasi se ai kanamtang share tawjage na tawbane haidi aisu kaino si da aina pamjana tawba thaba ama oibnina aduga ai hoi chume ai Merchant Navy gi da changjarui sang taragasu something adugana case ama oigre ai future ai video da ai update tawjarake ai thabak se chakidoira chatloidoira aduna chingma mayam but hojiki oinadi for now ai hojikse akoigi online gi kaino haitare platform sida akoigi one of my kai haitare hojiki ai income oina kaino tawjari se trading gi da tawjari. So trading da tawbase trading hairaga si matang kitang haijake si matang ne koi video semjare se ten tak na haitare ai gi opinion do. So trader hairaga adagi trading tawba hairaga mayam na lanu ubo su yawe ba ko adagi scam tawba adagi mainly akona tawsi di anamana forex ni ko ai sama kiwena. So forex kain haiba matam jila thaina koi manipur da su forex ki adagi forex hairaga maming sina forex hairaga koi gi network oina tawraga scam gi ta ta ma chatkibam leibanina aduna su effect yam tawranga jana hanjaba. So forex oiro adagi Indian market da oiro or stock da oiro ko adagi anything sima market da koina trading tawba haise adi trading oiba haise pangoi da oiba heta yade ko da mayam na sida Manipur da trading tamba adu tawba da tawba hairaga panghai da haina bai wani ba. So asengba actual trader amo oige haitaraga yamna automatic discipline leiba adagi masagi vision amo ubangamba adagi mana chatoi se step se process se kamaina lawni adagi kaibo ma se expand to thok pa yai kaina ubangamba chani ba. Ada trader hairaga koi Manipur da ju pakanda tamaga kana bam ju khangda ba adagi poto khudakta result pa haitare sigidi mayamadi juar gi type da ubi su yaung bani anwa khangba mi gi ai haisage this is world sidagi hena lugo business like amaro kai no da akoi na si taw dise tum akoi su journal taw ba kai ne lei ko dum isa si sana journal taw jaba ai na changi ba trade che tum masu la la su kai disoi no kamain taw no adum isan na khotna koi for example let's say lupa lising tara thadaraga pan dukan macha ma thamjaba mi se adum ma insap khotoi ne ba ai ai pot kai chat khre kai watni karamba protection sige kai aduain tawdana sida so adutagi hena kupna adugumba insap se changne ba journal haise aduna si su ha si ha le amta yaudre adagi moina uji sidagi pesa yam tan ba ya yen tawraga laga tamminsu azana tamdira su khangde discipline su leira leitabra su khangde tawsale tawraga hai takoi pesa mayam thadaraga adutani ba mangise aduna aina tawba yaba tawrama minoi do oidabani kaina haiba mi mayam leiba. So aina haijani se kai gino da akhangba mi gi kesu kai ye but khangdaba mi sing lan chakku chalani da bai tare kai gino haragadi Manipur da oiro India da oiro or worldwide gi oina IDC as a trader amo oige haitaraga magi character khar changneba ada ai ngasi dei trading tamba horaga hayeng hangchit or tha ani hung manungda ai paisa pairani aduga ai paisa tanba ngamani haibase sidi langani ko kai gi markanda magi development process ama leiba ai su si tawjarpa around 4 years kumba sujare completely oidri 4 years school doreba
ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯕꯠ ꯁꯝꯇꯞꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯁꯨ ꯇꯧꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯌꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ overnight millionaire ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ overnight success ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ overnight success ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ or ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ overnight success ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯕꯠ experience ama yaudana magi process tuma akoina kalaga chatpadi yaroiba let's say for example akoi hendak Mr. International akoi Lukanan ko ya nungai magi pauta bata mana akoi gi kan second tarakpa adu mana adu taru lo the world do present taraga haidi nation ama present tar lai adu do heta ai haujik tagi honaraga mathang tha da ai thoktu ni ha yaroiba magi process mayam am changi hotnarapa mayam na khambidaba haitare mana pamjabado plus magi vision du mo ubam changi aduga belief system isana kya yam thajai siguma changi adagi let's say akoi gi kaino Olympian Mirabai hairo mana silver medal lawrkiba Olympic da ado akoina magi success tu ubagi wani ba mana thane dagi struggle tawga lakko masu success ne ba ado mamagi Olympic sima kaino tawgi haidi khudong thiba nandana kaino tawgi mayam yaw ado failure makhal amane adu ma fail mayam mayok naraga khudong thiba mayam mayok naraga adu gi process tu da la kanda akoi fajana kaino develop taw mu changi ba adu da sunyaw yaw to ri heta ai trading tamme adu ni ada ni haraga ai pesa pai ni na changa ga magi adu gi process to pass taw juni da kal laga chatning bani na hai tare result to thu no ba pam ba kini khangde adumai pesa mayam thadaraga ma ba mi mayam am lei kana ba khangda bida plus haijaning ba mana akoi Manipur da boy ro India da boy ro even atopa country da boy ro takpi ba se kai hai tare koi guru haigadra teacher haigadra or koi mentor si se pasana pasak khangto kon da tare haibadi takpi ba mi si da masi already akoina pan ba mi du oibra oidabra kitang isagi research sama haitare adu su tawani ba da mana kaino tawe na pataw da taw sina taw scheme ya am su thoi haijari ba hadi anything I haije du understand taw ya me na khale so berengi oiro amagi oiro nang si course tamani pesa ta nang mani ka mi du su taning mani na tamni ne ba ambra zu ngam do ba so aina last haijening badi kaino da trader haiba potse adagi trading taw haiba potse yamna bagi matam changna horokpa adagi process yamna changba posa am kami sida yam line lo we da tum da brana khanjai matuga trader ama oirapa yamna successful oiba trader ama oiba haise yamna respect tawni ngai kai gino di mana thengnaram doiba mayam understand tawjai ko IBS aisu trader ama oina haidai understand tawe haidi discipline adagi risk management adagi magi psychology adagi magi mindset adagi trader adida bu lupa taragi matha ma sabada or even family na kaino ma haijala kuda dugi pressure duna changma ngamoi de ne ngam taraga su asai pesa si ta ya de ko na changa padu adu de ne ma ngi se koi emotionally hurt to so adu mayam do adu gi control mayam adagi skill set da bu oiro sima process kan changni ba aduna trader haiba poche adagi trading taw haiba poche yamna koina fajana yengurga di moi lagi tamjani ngai mayam su lai ai sama su hoji khangjara ni ko still I'm not a kaya dar aina pamba level do bokti yojri but I'm in process ai dar ai su process da lai jari adu gi ne ko ai si du changhan jari je aduna si mata ka kitang share tawin ba aduna ni ai di mayam na la nu bi basu ya oi ba aduna si mata ka kitang si toksage na taw ne aduga koigi kai hata aina sigi field da lakma madam da difficulties mayam thengai ai thabok chatpagi su adagi sigi su madam lo kitang bi da ya tamina adagi ai books parkani adagi audios na chingba tarakani for our mindset aduga especially koigi mentor si fajana khangmam da kare hai dai yam simple example am bijage hadi ai ona tapira da mi si ai oza si hai tare ai oza si da aina pamyo ko si mo da already yawabra adagi aina
throughout ꯑꯩꯅ experience ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ experience ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ so ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯏꯅ so ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯆꯠꯄꯤꯒꯅꯨ just ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯋꯦꯜ ꯃꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯇꯦꯕꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯐꯦꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯝꯃꯒ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯞꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ so ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔꯁꯦ ꯍꯣꯏ overnight success ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯏ but experience ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯣ ꯌꯥꯎꯗꯅꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ experience ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃꯇꯪꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ anything ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯪꯒꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ so it's like a business ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯎꯕꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯒꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯡꯅꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ but in depth ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ this is businessꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ so ꯁꯤꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯅꯦ so ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ any topic ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ or any idea ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ share ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ